Hmm. Nih, juragan. Juragan ya. Vietnam. Iya, gitu bisa. Telu, papat. Yo. Ya kayak cacing tulisannya juragan. Gede-gede ya. Oh. Barang mau manggul menerang anu anak itu tak wong gede. 42 katanya. Gede melas apa. Papa teh tidak rolas ya. Juragan. Maning 30 kan di guyu. Wis cilik maning ngono. Yo ya ora. Sepatu. Maganya kuat. Oh. Yang ngopi ya ya. Yo kono Kopi. Ya, kue putu. Kue putu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oh, kecengklak katanya. Sampai jumpa lagi.